Molim vas, sjednite i budite tiho, sat je počeo. Pozdrav moji dragi učenici, dobrodošli u novu epizodu online editovanja sa vašim profesorom Destićem. Ajmo sad olovke i bilježnice u ruke s mjesta! Danas ćemo obraditi lekciju katovanja, tranzicija, zoomiranja, dakle da ga malo skratimo. Osnove! Dakle, gospodo moja, mislim djeco, što vam sve treba za ovakav sat, to je ovo. Ovo se zove inače tipkovnica. Treba da joj fali ovaj tu gumb, treba da joj fali ovaj tu gumb i da se ovo tu jako teško pritiska. To su jako bitni elementi ovog stroja. Treba vam ovakvo nešto, ovo tu se zove miš, može da bude ovakav i kakav ja imam, ali može da bude i onaj stari iz 38. ne sudimo. Možemo da krenemo, djeco moja. Dakle, kada učite ovako nešto, bit će vam ovako. Dakle, imate New Project, Open Premiere Rush Project. Ok, znate vi sve, vi ste pametna djeca. Ovo tu su prošli projekti, znam, jako sam kreativan s imenima. Ali uglavnom, idete ovo u New Project i nazovite nešto tipa... U redu, sada kada imate ime za vaš projekt, idemo na... Ok, ovo tu ne treba ništa da gledate. Vjerujte meni, ja ovdje najbolje znam. Nakon 300 svjetlosnih godina čekanja, uzimate vaš gameplay ili što god da ste snimili, opet ne sudimo. Znači, uzmete ovo, ja ću recimo uzeti crossout i bacate ga ovdje u import media to start. Je sve dobro? Jeste, u redu. Znači, sada vaš ova Javoli, stavite ga u drop media here to create sequence i imate vaš, ok, malo ćemo pojačati, tako. Dakle, imate vaš video, uglavnom. Prva lekcija, katovanje, recimo ne želite ovo. Znači, dosadno je, glupo, ne želim. Da, nisam vas upoznao. Prvo što imate ovo je Effect Controls. Dakle, u Effect Controls poziciju, možete da mijenjate poziciju vašeg videa. Sad ovo je jako bitno, mora da se prati, mnogo da se prati. Idemo na scalovanje i to vam je povećavanje slika i bilo čega. Dakle, scalujete ovako sa strijelicama na vašoj polupanoj tastaturi. Da imate i rotaciju, dakle da možete da rotirate jednostavno. Sada dolazimo do najbitnijeg dijela. Keyframe-ovi. Imate keyframe-ovi za poziciju. Recimo želimo da se miče, pa onda ovako, pazi sad druškane. Dakle, imate ovako, idete nekoliko frame-ova. Moja greška, djeco, ovo nije bilo dobro. Dakle, i recimo ovako nešto. I evo, sad ste to pomakli, sad to izgleda ovako, sad ste to doslovno animirali, gledaj ovo. Ovo tu ja radim non stop, dakle, evo obrisat ćemo ovo tu nam ne treba i samo idemo, recimo, znate ono kad kažete sad ćemo to napraviti. Dakle, idete, pokazat ćemo sve, idemo na scale, stvarno. Čekaj da ga nađem. Samo da ga nađem. Ok, znači želite da napravite ovo. Pa i sad ovo. Dakle, uzimamo scalovanje. Ovo stvarate tako što kliknete na ovu tu ikonu sata, razumijete? Sada idemo polako, znači nekoliko frameova. Bolje vam je da ovako zoomirate, bit će vam bolje. Značite točno, detaljno gdje je da keyframeujete, znači idemo 2-3 frame-a i ovako samo. I sad samo snizimo i... Evo ga! Pa mislim stvarno, jednostavno ko matematika, jednostavno ko... Ne znam. Sada imate i rotaciju, dakle, želite ovo da napravite. Pa i sad ovo. Dakle, isti koncept i samo ovako napravimo. Ok, znači sad sve znate, ok, znači osnove znamo. Ok, to je bio Effect Controls. Prva lekcija. Tranzicija. Dakle, nisam vas upoznao sa toolovima. S ovim selektirate, Selection tool. Imate Mask, odnosno Pen tool. Ovo tu vam je za tekst i ovo tu vam je za Razor tool. Sad čemu služi Razor tool? Da ga, ne da ga skratite, nego da ga ubodete. Želimo ovo i onda ne želimo ovaj dio. Znači, to opet selektiramo. I sada ono što radimo, idemo do onog što želimo, dakle sve ovo ne želimo, onda ovo sve mičemo, ok, ja ću malo smanjiti, tako, znači loading to, ako to želi nek se ubije, ok, znači idemo tu,
evo ga. Ok, znači stigli smo do gdje smo stigli, gdje smo htjeli. Idemo nekoliko frame-ova. Opet selektiramo. Ovo tu mičemo. Sada ide tranzicija. Za tranziciju vam treba od 5 do 6, ne, lažem, od 5 do 6 frame-ova. Dakle, idemo na 4, 5. Znači imamo 5 i na istu stranu 1, 2, 3, 4, 5. Opet selektiramo. Ovo tu brišemo. Brišemo i ovo tu. Idemo sada, nova lekcija, efekti. Dakle, imamo effects. Kucamo ovako. Push. Stavimo push tu. Idemo na set duration. Idemo na 9. I sada imamo ovako nešto. Ali mi to nije baš najbolje ono što mi želimo. Ok, znači ovo tu, zaboravio sam napomenuti, mora ovo tu isto biti prošireno jer ne ispadne baš najbolje. I sada pazi ovo, idemo na new item, adjustment layer. Idemo na OK. I sada adjustment layer stavljamo preko push efekta. Uzimamo selection tool, ovo tu brišemo sa delete tipkom. Sada kucamo directional blur, tu ga stavljamo, dakle, evo 90 vam je da ide na onu stranu, na lijevo. Sada da ne pišete sve ovo, doniram na koju stranu želite da vam ide blur. Vi sad ako stavite da vam ide tranzicija horizontalno i stavite direkciju da vam ide uz dole, to će da ispadne kao 3. To će da ispadne kao unutrašnja geopolitika Svetog Rimskog carstva. Dakle, idemo na direkciju i ovdje pod blur length stavljamo između 30 do 40. Evo ga, 30. Sad to izgleda ovako. Pa mislim stvarno, nije li super? Znam da je super. Sada morate paziti oko nečega. Meni se dosta znalo dešavati da kada selektirate i ako vam na istu stranu ostane taj isti video, to će da ispadne kao Strauhaus. Tako da, gospodo moja, odnosno djeca, ja ću ovaj video da završim ovdje. Nadam se da vam se svidio i da ste nešto i naučili od svega ovoga. Pozdravite kod kuće i do svidanija.